twathomire tore na ikuru twena papasi uyu ni muthenya umwe twahurirwo makofi ni jeshi tai wothe kama ithuĩ twendagia comedy CD citu ni mwe twehaka coko uguo na kamukwanjo hindi yo ndi mutungatiri na ni ndihithite tondu nderagwo kanitha itu ndihana uguo ndire muthenya umwe twigirigiri twendetie comedy muno ngiona marori matatu ma jeshi ngira papasi na kada itagwo njege ngimwira nona jeshi sitionaga mundu wa kumenderia comedy aya turenderia magana maigana meri handu haigana riri tugithina paka situ ni muyo ratweka tuka nduka-ini yaku tugaguthekia ukagura ki tugithina paka situ ni ri papasi tondu ekira ta mutumia riu we ni aceragirwo ni kurituhirwo ni nguo iria ekira ngithie nyingirite kirori-ini kia jeshi ndaingira ngimera athuri he mundu rajariria we jeshi gukireire ungeigua tana wi thiini imagine jeshi cikarite matini uguo ikireire uguo na itinajariria ageciria kana njoku iyo itanacika ngiuga ngihire njoku ingi ngiona jeshi bado itinaria papasi mageciria ati ni tondu aga tutari ithuo kumbe jeshi cieterire twambate kirori-ini ithuo twaingira kirori-ini ithuo theri ngeciria ni joke itanacika ngiuga ngihire ingi ngicomore ingi ndoretwo na ndirona guku ni agikuyu SK Maro Sergeant Anga Mwangi Sergeant Maina othe ni ndirona ni agikuyu tondu ndirathoma haha umwe niwe wanjitire toka andugamirie ta kanyamu gaka ati agibanga wega agicoka thutha no igua makofi metagwo njemanio njemanio ni kuguthwo matumeri at once pa ndakwira mujeci ucio anguthire ni ndirona andu no ndiramaigua ni ndirona andu ngeigua makiaria ngaigua na kuu ndiramaigua kundu kunene muno matu mathire mahingukite kahora ngiurwo ni hinya muno tukiaja kwambata maguru tukia tukachawa kagirigiri supermarket riu twathie ku twacoka na ikuru tondu girigiri ni arema riu twakinya haria bara-ini niho matumeri magambire makihinguka. Are you ready? Get it on! Ni hivyo, imeisha. Allah, situwapigie makofi mazuri. Si niwapatie mtu mwingine. So, niwape pesa ngapi? Ngapi? Pia nasema 10,000 nitoa wapi? Sisi ana ngone bishop.
adogekera askofu. Basi nitawapatia ngiri 2 mwana mkule lunch. Then watafutie mtu mwingine ndio ifike 5. Si ni kweli? Jeff ngapi? 3. Jeff wataongezea 3, hiyo ni ngiri 5. Haya. Phyllis amesema ngiri 1 ifike 6. Nani? Jane ngapi? Nani area shughulike hii mambo ni yako ya pesa. Chukua hii do. Kwa nani? Kwa Jeff ngiri 3, Phyllis ngiri 1. Nani ngiri pesa ngapi Jane? Ngiri 2. Kuna mama pale inua mkono ngapi? Ngiri 4. Pigia ule mama kofi nzuri. Wakimoto ngapi? Anita dagiruta ngiri. Basi hii imefika ngapi? Imefika ngapi hiyo? Areas atatuambia. Ndani pale mchukue hiyo pesa yote kwa areas. Haya, wameshukuru sana. God bless you. Tuwapigie makofi mazuri. Majenzi nyinyi. Unaniingia hivyo. Bishop yuko tugoje bishop. Tarehe 13 ni atakuja na Dora. Katiguo. Bishop no roka na Dora mweri 13. Koguo tukagayana goko ciothe. Si alisema hivyo? Si alisema akipewa tunasaidiana? Chairman. Patron. Si bishop alisema akipewa pesa tunasaidiana. Koguo bishop we UK ndukahena ni ile ciothe ukuheo we UK tugatarira haha. Si ndio? Akuje nazo hapa tuhesabie alafu tupatie watu. Bas sababu tumeenda mzuri na tumeangili leo tunatoka hiyo masaa mlisema hii ndio wadozi wetu. Kwa hivyo nafasi ningetaka kuitoa kwa Kezra atuletee matangazo ya online na najua tutabarikiwa na Mungu. Tupigie Kezra makofi mazuri. Atuletee matangazo ya online. Na madhenge hii mic bado ama boni ijakuja bado mzuri, kuna echo. So itengeneze bado ikuje mzuri. Asante sana Njoroge James kwa hiyo nafasi, nashukuru. Our Bishop ukiwa United Kingdom, Reverend Joy, Evangelist Katuthu, Pastor Frank and your wife, our church leadership tukiongozwa na our patron, our chairman and your wife, our development chairman, our online chair lady, Brothers of Compassion, wenye tumeshiriki leo hapa pamoja na online. God is good and all the time. Thank you so much for attending our service today. Wenye pia wako online, tunawakaribisha sana. Asanteni kwa kushiriki na sisi. Tunashukuru. Tena tunashukuru Mungu kwa kutulinda wiki mzima. Tuko uhai na afya. We really thank our God. I want to thank men from our chairman. Ameshukuru sana. Jana kulikuwa na men's fellowship ya online church. May God bless you so much for attending. Na najua mlikuwa na wakati mwema, and our next men's fellowship will be on 26th of April. So I know our chairman atawakumbusha by then, na I know you will avail yourselves. I want to thank Team UK. Asanteni sana for receiving our bishop. We have our online members when you receive kina Mea Kang'ethe, Chris Kibiru, na pia tulikuwa na Pastor Jane Mwita. Asanteni sana. Na pia Team Coventry wakiongozwa na kina Beatrice and the rest of the online members. Thank you so much for showing up. May God bless you. And our bishop, we are really proud of you. Vile unaendelea, Mungu akubariki na uendelee vivyo hivyo. Tunashukuru sana. Then I want to announce about we have one member, Mr. Duncan, who has lost his mother, and the burial will be on 3rd of April. So tunajua tutatuma our members there, and as well we will support him sababu ni mshirika wetu mmoja, na pia wameachwa na hospital bill. So our online members, if you would wish to support them, kindly you can reach out to Jose, our welfare coordinator, atakuongoza vile tutafanya. Then on Wednesday we will have compassion ya online. Tunaomba sisi wote kwa fellowship tutakuwa na compassion. We will be collecting unga. So if you wish to
to partner with us with the Lord Store. Tuna encourage everyone to kuja Wednesday, or you can reach out to our online number for the compassion, and God will bless us. Then from our chair lady, we have new believers classes on Thursday. So all new believers are urged to join so that we can continue growing spiritually, and I know our good Lord will bless us. Tomorrow is the deadline for our monthly contributions for March. Tunatoanga 500 shillings. So kama hujatoa tafadhali, make sure umetoa, and make sure umetuma your records to our online number ili ukue umejazwa hapo. Then I want to thank all wenye wanatuongoza for our fellowships, both Wednesday and Friday, bado zinaendelea. Na to our new members, our fellowships are Wednesday and Friday from 8 to 10 p.m. Kenyan time. Na pia our morning prayers are from 1:45 a.m. to 3:30 a.m. every day. To our pastor, Pastor Frank, I know Pastor Frank on Tuesday, it is your birthday. Happy birthday from the online church. And as you turn an year older, we pray God to guide you, na endelee kuwa nawe, na uendelee kutuongoza vizuri. Thank you so much. Have a blessed week. Asante. Tupige kesi na makofi mazuri. Pastor Frank, sasa sijui tutafutiwe maji leo ama ni aje? Basi tutaweza mahesabu. PF panga hiyo kazi. Basi tulete Pastor Frank kwa makofi, atuletee matangazo ya hapa katika jina la Yesu. Tumpigie makofi mazuri. Na pia akikuja tumimbie happy birthday hata kama haijafika. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Ira kanitha wakinyia miaka igana ndukahenanie. 55. Bwana asifiwe. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Geithia mũndũ ũcio ũngĩ mũrĩ you look good. Ucoke ũmũrutĩre wĩira ndagĩka ĩmwe, no mwĩre ũrĩa wĩtagwo. Bwana Yesu asifiwe. Nĩ mũkenete? Mwĩna thayũ? Wĩhũrĩre rũhĩ nĩ ũndũ wa gũka kanitha mũthenya wa ũmũthĩ. Ngai amũrathime mũno na mwĩke wega. Nĩngwenda welcome our bishop ekũrĩa UK thĩinĩ wa service itu ya mũthenya wa ũmũthĩ. O rĩngĩ ndĩmũnyite ũgeni na ndĩmwĩre karibu sana o harĩa hothe ũratwĩrorera, and the UK church and family. God bless you so much for hosting our bishop. Reverend Joy, the church leadership, na kanitha wothe nĩ ndamũgeithia na ngeithi cia wendo wa Mwathani witũ Jesũ Kristo, na koguo mũciamũkĩre, na makĩria moguo ndĩ mũhonoku na Kristo nĩ Mwathani thĩinĩ wa mũtũrĩre wakwa. Ngwenda gũtangatha matangatho marĩa twĩnamo, na mũthenya wa ũmũthĩ nyambe njuge youth yothe nĩ magũtigwo. Gen Z, wana youth wote mtaachwa leo after service. You remained behind because you have a youth rally on Sunday. Sunday kwĩna youth rally ya national ĩgakorwo gũkũ, na youth nĩ meharĩirie na njĩra nene mũno, na nĩ gũgakorwo na lunch. Koguo andũ matikainũka Sunday, youth yothe ko wĩ mũ youth ndũkainũka, no aciari aitũ nĩ tũkamahe rũtha tondũ tũtikenda nyingĩ twainũka tũkore gũtarĩ irio. Koguo no youth yothe Sunday lunch is provided. Come with your friends, invite other people. Tugakorwo na rally nene gũkũ, na twĩna mũgeni mũnene mũno na mũndũ wa bata mũno, na koguo mwoka Sunday nĩ mũkona mũgeni ũrĩa twĩnake nĩ tũmũharĩrĩirie, na nĩ mũgeni mwega nena maũndũ mega akamũrehera. So Sunday mark that date that twarĩkia gĩthomo ũguo andũ no lunch makarĩa harĩa nja, twarĩkia tũingĩre twanjĩrĩrie service ya rally ya youth, na nĩ njũĩ nĩ tũkarathimwo. So youth yothe mwĩtĩkĩre mũtigwo, tondũ on Friday still twĩna kesha ya gũkahoera rally ĩyo. Koguo Friday twĩna kesha, Friday date 4, this coming Friday tugakorwo na kesha gũkũ kanitha-inĩ,
na nitumu invite inyuothe mugoka nigetha tugakesha hamwe na tuhoere service ya Sunday hamwe na rali na Ngai witu niakamwika wega na niakamurathima. So from the leadership of the youth mwitikire mutigo inyuothe nigetha kugia na mifango miega. And thank you so much patron wa youth Mr. Jeff for the support and Boniface ni undu wa wira mwega mukoretwo mukiruta wa support youth. Ngai amurathime na mwike wega. Horirai patron wa youth rohero wega. Thank you, God bless you. Niturari na mathiko na Ikuru na nigwenda gucokeria ngatho andu aria othe twari nao na Ikuru, wale wazee wote tulikuwa nao Nakuru na ikorwo meguku no murugame togoretio ni wa chairman na athuri aria twari na Ikuru meko Gacie Gacie niwe wale dereva witu munene na athuri aria angi thengio muno ni undu wa gwitikira guthi go support the family of Paul Karaja. Na ndiwe kana meguku kana ni mokire no korwo ni meguku ni makoyo ihinda ria gucokia ngatho. Koguo Ngai amurathime muno na mwike wega. Reke ituhurira wa chairman Ruhi na athuri aria othe mathire go support family iyo muthenya wa Friday. Muthenya wa was it on Friday or Thursday? Muthenya wa Thursday. So God bless you so much ni undu wa kunyitanira no mwe witu. Twina mushirika ungi uhurukite mutumia na aletwo Ruth Wajiko Kirago member number 461 na koguo atumia othe ni mororio na gitio mutigwo thutha wa githomo nigetha mubange mibango ya guthie macakaya. Memorial service igukorwo kuo muthi kuria Kayore Junction na agathikwo Wednesday kuria Nyeri, agathikwo Wednesday na mathiko magakorwo Nyeri. Na koguo atumia othe ni murorio na gitio mwitikire mutigwo thutha wa githomo nigetha mubange uria muguthie macakaya. Na tondu ngari citu cia kanitha cie guku ni njui ni mwabanga mubango ucio ni mukuona nene na nigetha mubangane uria mugukinya Kayore nigetha muthie mukanyitanire na family iyo na Ngai ni akumurathima na ni akumwika wega. Undu ucio ungi twina dedication ya ciana niyo kuyukia gwa ciana mweri 13 date 13 niguo ciana ciothe ikayukio. Koguo ikorwo wi mushirika wa kanitha uyu wina membership number wi full member na ni uyu mwana waku registered no uyu mwana waku ndari ayukio, kindly make sure no wandikithia ritwa riaku. We Florence unaweza simama na Paris no murugame mu make sure umuthi no wandikithia ritwa riaku na no wari ha ciringi 300 cia kandi tondu mwana arikia kuyukio ni aheagwo kandi ya dedication card na undu mwe na baptism. Andu aria matabatithitio mwiyandikithie gwe Florence na Paris na ni mukuriha 300 ya kandi ya gibatithio na makiria moguo ni mukurathimwo. Thank you very much, God bless you. It will be on date 13 mweri 13 next month niguo gugakorwo kwi muthenya wa kuyukia ciana na niyo ibada itu ya mbere. Our bishop agakorwo agika muthenya ucio akorwo acokete kuma UK. Koguo Ngai amurathime muno na amwike wega mwetikira kwirutaniria undu-ini ucio. Undu ucio ungi nigwenda gutangatha to all our UK church members, ashirika itu a UK na kanitha itu a UK utongoretio ni Beatrice, Doreen, Ann, MC Mark na the other leadership akina John. Muthenya wa Friday ni ugakorwo na ibada ya anointing service na niyo our bishop agakorwo akihold on Friday agakorwo kuria Radan na ni agakorwo na ibada ya anointing service. Koguo ashirika aitu othe aria me UK o haria mari mushirika witu othe wa JCM on Friday mugetikira mwirutanirie muno na you can contact our leaders nigetha umenye location na haria bishop witu agakorwo na ibada na nigetha agatiga eka ibada ya kumuhaka maguta inyuothe na nigetha mukarathimwo na Ngai witu akamwika wega. And we are proud for you for always supporting our church and our bishop. Ngai amurathime muno na mwike wega. So karibuni sana on Friday tukinyitanira hamwe na kanitha wa UK nigetha na wa bishop maki perform ibada ya anointing service na Ngai witu ni akamurathima na ni akamwika wega. So undu ucio ungi
muthenya wa Wednesday niguo koragwo muthenya wa intimacy Wednesday, na koguo ni turamu request muthie na mbere na guka nigetha tunyitane na twikirane urugari na tuthie na mbere na kuhoera kanitha witu ona makirio na ithuĩ enyewe kwihoera. So Wednesday it is intimacy Wednesday, naguo muthenya wa Thursday niguo fellowship ya atumia othe. Aiko wi mutumia every Thursday ukamenya ni mukaga guku fellowship na nigukoragwo na fellowship kuma thaa 10 ngina thinacara cia hwaini, na koguo atumia othe ni murorio na gitio mugetikira guka tondu muthenya ucio wa Thursday niguo muheagwo matangatho announcement iria ciekuo maundu maria mekuo na mukamenyithio mitaratara iria ikuo ya kanitha na ya atumia, na noguo andu meyandikithagia kuingira grupu-ini ya atumia na kugea na membership number. Koguo at least atumia othe mwitikire muno na gitio mugoka Thursday na mukarathimwo mwe hamwe na nigetha mukanyitanira na atumia aria angi na nigetha ngwataniro iyo igakorwo iri numu. Muthenya wa Friday niguo muthenya wa athuri, and from the chairman's desk ni muramenyithio athuri othe muthie na mbere na kwirutaniria na guka mutakunoga tuthie na mbere na kumathia Ngai ona wa fellowship, nake Ngai witu ni aritwikaga wega na ni murarathimagwo muno, na twina mawira maingi muno mandu aria mokaga fellowship. Gutire kindu gikoragwo gi powerful na kigaruraga muturire wa mundu ta riria ugukorwo giuka thiini wa fellowship, tondu nicio igwikiraga hinya na makiriga kuhe mwihoko na kumaniriria. So ni kumu encourage muthie mwikirire fellowship citu nake Ngai witu ni ari murathimaga. Naguo muthenya wa Saturday youth yothe ni mugoka tondu muthenya ucio noguo tugakorwo tugibanga kanitha. Muthenya ucio ni mugateithia activities guku kanitha-ini, and then tugibangaga uhoro wa arari iria tugakorwo nayo Sunday, na Ngai witu ni akumwika wega na makiria ni akumurathima. Ukinyagia ngina hau ndigwiciria ndina undu ungi ndinaguo no kumucokeria ngatho ni undu wa happy birthday wishes. May God bless you and have a beautiful week. Tweterere kuigua kiugo kia Ngai na ndugokire hari uri na ndugathame tondu umuthi ni gukorwo gwi fire. God bless you so much. Karibuni sana. Let us appreciate Njoroge James ni undu wa gututongoria wega. Thank you. Thank you Pastor Frank. Na nituthiete wega na ningetaka kuomba brother of compassion wasimame. Tondu